Mayam, welcome to my channel. Mayam, this is Sabudana Khichdi thongba thongai ta video mayam da this share ta video ta ubani. Se mayam Sabudana hai da sumaina ta wiko. Sabudana se makhan jami macha su lei achawa su lei da medium su lei se medium di da di. Se ising je khar jam ting ma dia ba phajana pok thoi. Se noma thongba ta di noma ahing ama nung thang la ting ma ga noma la ga hau doi ni aba se. ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯥꯔꯛꯇꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯑꯕ ꯁꯕꯨꯗꯅꯥ ꯈꯦꯆ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯇꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯕꯣꯝꯕꯦꯗ ꯂꯩꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯆꯥꯏ ꯃꯃꯤꯠ ꯈꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯩ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯆꯤꯡꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯥꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯎꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯣꯟꯗ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯖꯣꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁꯀꯤ 20 ꯔꯨꯄꯤꯁꯇꯒ ꯌꯣꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯒ ꯄꯨꯍꯥꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯎꯕꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯅꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯒ꯭ꯔꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯁꯦ ꯁꯕꯨꯗꯅꯥ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯕꯗꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯅꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯠꯇ करी पत्ता से यानी ते जैसे करी एक तो मेरे करी पत्ता है ना तो ये आसामी तना नॉर्सिनो पाते हैं तो भी डायरेक्टली से की बनी हो लो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं यहाँ से रिफाइंड खाओ ना सो खाओ जाए को आई ना की ना खाओ ये पता हेल्दी होना तो अगर कभी रोटी company roti jira mapundo tam company jira mapundo company like kari patta se siyam chana kare so badam se ne ya ina se si ke se muझे तो को बोले मुझे तो खाते नहीं नो करो लेकिन साबुदाना से खाते नहीं मैं आपसे कहूँ तो मैंने आलू खाना बहुत ज़्यादा दिया था आलू को ऐसा पापा बोलना तो ये ना आपको हम मेरे को कुकर से बना तो मुल्ला का मुझे बाहर का लगा और भी मैं आपसे से अगर ज़्यादा बिना नमक ना ज़्यादा कुकर करने सुमाया वो लोग से कितना कुकर करने खाओगा हाथ का करने आता है अगर खाओ तो बिना अगर ना इन मोर से हाथ ले को ना हाथ अगर mayam na hauta lagi ko ana mo ko happy na may kita tikal lagi na then mayam air fryer lagi tu आलू से कुछ होए आलू से खड़ा ना मुल्ले अगर देखो इना आलू मुल्ला तो से तो बोलते मतलब चंगिया Cam quy chắc là đấy này
hapchalani mayam henge kainogi ne akoi refine oil do actually duna dum hawbani ado duna hawbera dudi ngawbada hanbada ne koina kumkumna semaga alu se mulla kanda se hapchalo me aina air fryer da thau do ke do oigani na aina alu do tuba hapchalani boil tawraga su kukup semaga de jabani se lore ending da saina do sugairaga thamba badam se sigi badam se maku khatang sahalaga maku khupto gane aduga ending da smai taishan di se mulle ne se lot pomna kopre Kiss macha siga angangi kitang khaido ni morok jaw da se ai morok kitang hapsan morok jaw di cham cham angang lai bani na mayam upai lete ana morok tapioca se ngau ga dani angang jaw bani na angang su seasoning mani na sumai na ngatan thamaga ba mayam process ti ghee da thawra hapaga ne jira hapaga dai kari patta hapaga alu du tik tik na soiraga du ngau mulla kanda sabudana se hapaga sabudana se hablaga thungadang kaisalaga hadigi badam se haptoini na morok kai ga ahanbada thau dum haptoini ai sina angang leibani na upai leitana ina ending da hapani sini mayam lore mayam do ai sabudana khichdi se lore masak pudi jangang jaw da bani na masak se katang thi bani ga hawdi mayam so dum try to bi mayam mabuk than bani happy gum sisa di chaklam da bani so sini mayam try to na jengo mayam duga haw bani sisa nung thin daga ayuk tagi breakfast ta su chaba yai se mayam ko so thank you so much everyone for watching my video yam hawle